Well, what na what you get when you were tin can deck what be okay one go mental paluo. I'm your jolly panelist now. She can and we are team what she can make a game of she I tell Lady Grace the Pasca. You don't I'm your jolly what Fred no more na Anthony. Apoia, because I got a one big I'm Dr. Psychiatry with all of you. Again, take what you call me, family, I go down what we need to wait to see. Kin what you look, may different look from Google Page. Don't want me to get a ngor, gamente, MD or your civil society. But you're more do gang, yellow. Look on here, a check with transitional justice. Get our look or transitional justice. Check it, in whole. Ma, locally, mere kilo the party, doc, mere, rebuild the tier, kidum, mere, kimi con, idioma, good do. See, mir wanen ni Germany no the went ka team she don't ngad man klaro nge ka Germany no the went ka team ane Fred ngomokwe ma anti kin wakan ma mir mi no ba bole ke en pong el kunen give ma ene no ka team give me transitional justice mir ba kede Fred how doing yes, apoia, dano dichu. Tien watiga mete ki lok ma piere tek tutuan. Man lok ma guru ko mwana choli neno dichu. Pien kiti lo church wajo kere. Ni leon pamuduru iko malami Uganda. Petere ni kuch dongtie. Watiga neno kuch pe pien maki wajo ni kuchi. Ne neno beberu. Ikum dano. Beberu kum dano kene neno ni ning. Ineno ki yoro kum, ineno ki kiti dano tiyu kede, ineno ki lonyo ma teaching dano, ineno ki ma ki ripe ma dano gi beru kede chawa duju. Menu beru eno ni tiyan no chero ne gang kwan. Ko ono pe, ero tiem jeme eno ni tiku menu, tiem jeme ni pe kumenu. Dong maduonge abike do ne. Uyewe kacha kuman, ni gamente mi Uganda, kidul mapapat, magien gitiyo ka achiel gutiyo maduong tutwal mineno neni ko padano berutie kumala mi Uganda mapat ki eno ni gamento ye dul mapapat dul magien pejenge kum gamente mitiyo tich Uganda kanyi pian gien machalo wege logo giena igi miyo twer ki iem mibieno ga tich donc en ching ma papa maki jogo kachel o wero jemi mago time ne chake kar malwen pa Joseph Kony donyo maturi ya choli wachako nenu amak madon wachako nenu nek maduong wachako nenu rueny padano ni we mara adiba chel kimi abungwen piera abungwen wi abichen madong gamente gumo otamgi chigu kate kere machalo chik ni timo kuman dano ao wenke kama gen gibere ye gubien gubet kama wano yobu mero lok pa gamente eno o wego gamento chako keto kema madon ikin kema madon loyo batie irekori wilobo ena ye kema muberi pabo kema don ki chako keto ne maduong ni ka kema mukeno beru idi city migulu tim no wano luoni city ni unoti gulu municipality kama dano alip ki alip buberu ka ye kema ni po beru formal kiri kema mukeno beru formal pien ino litieno ki dano maduong no gi rinyo gi biro gi burro i bas park dano rinyo bir burro
ite verandas dano ringo biro buru wari matie di town kaku diku chon no dano choke ki gin buru wigi maneno ne pe mien pian no ka gwoko ne pe be dokere kadare dugi owero da tim nyago mo kare matimo campaign i kare mo karo en ye mo karo ma futta mebe futtu mene o choyo pen dok ma mege ite posta ma mege ni ruet barania buru idiere ana wajo ni lok mi ruet barania buru idiere ni ini no ki kwene o wacho mera kare ma wan wario mon wabiro ka buri bus park cha mo kene no dano ki a bit ero barania no ti achele ken ini ruede de buri diere we kiri kad ngat mo ki keno ywayu chino put yene tiki ko pian diero no tine kuni o wego ene miero ni slogan enoni opo wiye kare duchu ka ene ko wi lobo donc en pego ma papat mo chago bino machalo adukke melwany matiem wega wajo ni litien wa ki magogi o wego dul ma chel ki yabo gulu kanyi magali ba chel mi abu ngwen piera bu ngwen bi ngwen makiluoni Gulu support the children's organization. Now, karema ki yabu Gulu ma dulman dul eno chako tiyo teach maduong tutwale mi ye jollo letiana pian ka ini beru ilum ini worte kare maduong ajiji beru tie ko dugu tek neno jemi makara cha in fupe neno awanu ma ini no machala duki mi wot mukeno kien emi wen facho mukeno korro chubutieni okwijiji pian wa cha mukene peruke donc gen gu yabo dulman mi neno neni ki jolo dano magen gu dugu kilum e kara magen gu chago tich mamegi gu chago choko chwinjo mukene weri dul mapapat ubien katielo kogi pien gusko uno don kero gi petwero jolo dano duju pien dano chago dugu maduong kare madano chago dugu ni uno penyeti ele tutwal dul machalo World Vision ubino bu chago be jolo dano kay cerro kidgum kichwa ubino mi jolo le tieno magen gudugu kilum kay cerro lira inge mako le tieno aboke sister Rakele o chago center ma mege makiluni Rakele kamano gen bena gi jolo dano now ngo matime center ziguni ena ye gen gi nywago tam ki le tieno mi rocho wigi gen gi miyo kero mano no ke ting le tieno mi kwogi gen gi teru le tieno ka ponyo gi teaching wer diri ka ukaro wogo beru ki kero gen guchago konyo le tieno mo kele duoko gi bene school gen guchago miyo kony mi yorokum owego la tiem ma woro ki i center makumenu ono karo wogo no bebene monetie pego machi betia yeni ikare magen gutika tich matek lo dan futi kema ikin tich agen gu bero katimo na ye duoko litieno magen gudugu kilum bodlo nyorogi eto kitika duoko gi bodlo nyorogi ikema kama chamo kene wa od no bene pege lokum cham no bene ti pego wego pego mi reintegration duoko dano wek gucha ko ka chel ki joma no dongdang po beru gin mayot twale ya chole donc kumaro kan wano beru ka ko e kum i ching jemi maki mia ni wa ko kere maka tim gibi poko ka wunga ki modern no dano rie line kan wa kuja chawa mo kene bene rem ratio maki miu bene no era amir na po wi lobo amir na po to twal United Nation
ki burre ko dichu magien gu bero ka mi kon ki NGOs we gen guti ka chele dano kon ki oriyeri kon ki dano ikena chamo kene ka bera tamo atamu nem chalo ka uno gen gu bero pe uno kano pola churu ta otumo onyo achuri no bichero ka jemo chiro ngwaini we wano dok do ta hoiti andui chibene ka uno achuri nem chalo doi no adui po bene ka churi duju pianira nga mai nego kagani tiego no ni chake kare enoni tich umete kichago metu keru I oriyari mai no NGOs ayigen gi biro gi meru keru ni no pe kwanyo tich pagamente kichingamente ikiti mabe gen gu kon kera nyuan legi ento ching ma NGOs gu biro ka ketune o miyo kon jutwan we o kare madung da mente chaki ka tiki program mukene chal operation iron fist operation lightning thunder operation no mine anone ni gen gi tiego lo kom konyo ana mero na wajina chen mutime ya chuli ma ilu bidung in record kirika berni gamente wajani wanwenye madai kuma dwi we adwi pe Uganda we adwi pe ya chuli we achuli tikuch gamente ko dok chero po do dia chuli ba ken am wi ko ni kare madong wenyo chero marach adwi pa konyo chako wort chako chere lao chako chere tesu katimo balo chako chere West Nile lo dira churi to do duru ba lo dira chulu do duru waila tim docteur nek wan penek jirani way tergi itika metu mone ma wana chuli po abitwero don waberi mone chon enu duru enu na yewego jomo kenego yelle ilo michopo kuru eni labondo en iyo mi pisto ikim joma gu yelle mada ena yimega toro madano wayna toro bigombe yan nyeng tware bigombe ikim joma gen gu yelle to twan ena ye lu diru madong ki gumaraj gi pere dan mo go taro levi arwengi dano mugo chalo Yusuf Adek kirika beri dano tamane Yusuf Adek o beri side pala kwena ero o beru dano ma no wi ki winyo doge pien kamalwenti ye dano ma kumenu piere tek tutwan anga ma ka o logo tiki winyo doge chu wego en kiba chuli wajoni mot o chero mono porro ikin dano mo kene ma wi wa be poi come ena ye sister Rakele mauno en lawyer del gene no en lawyer boge pien sister Rakele worro kitiene milupo ko adwi unogi ulego gi waini mili tien na dukere sister Rakele dugo kile tieno maduong itieno makaro piera bich manoko dong kiguma beru ba ye mo keno bieno ni duju wen okelo alora ko we are poor ipiera bo wen we are boro mon pa kon gu woro ki tien gi ru mi biene ka underground pien careno lokung pistok mo no ti clear full ero ke guma right pistok ero ni po nya o nyige donc kare ma ki karte ki pen lok mabe ki chibi nim kon we eno ye u dukchen pajo ke riye chien jimi maduon time mo kene wa winyo machal story ero mo kena dati ye ni do ballo ko beru duon lo yub loko bien kawno no ballo po be duon kawno konyo kero chien the final Juba Pisto so tie in record ni Juba Pisto ki chere ye eto konpo ke riye chien manyuri putul eto en choga pa de tieno wa choga pa lu diru wa choga pa megi wa ukela la twin kon ngad mo kene ma chuli gubi beru kun di po pier kare duchu ki guma raji chane tio pen ki tuo malet era la dir la chambel makare duchu
kelu litieno magudugu dano mudugu kilum I radio me choko chuina dui wera dui gen guduk chempajo mero jemu bero katime donc man wero gamente kwene gamente utimu magi ma pat ki keto kema gamente gen gu kelu radio station gulu matiem ki duoni Mega FM Mega FM levia ruenyu miyo nying ni kadong radio ni meg wachi do ben Mega do wera chula chela duong ni Mega tiem ki duoni Mega FM ukonyo tutwan ilok mi pisto gamente bene ukatiki program mi amnesty kirika bere ni chawa loge ieni amnesty uberu kidlok mukene ma watim jo mukene pego ye watim jo matiki karata mi amnesty furgi kok bot gamente ni kape itwero yoko ye gamo pian watie ma buj ma wogo kadong imwaka alibario kia bichel kichako lok miketo kema matieno maki luoni satellite kami uno duogo dano chok ki pachi kama gengi aiye madong dano do chako dong beru de satellite kam ni o imaka libario ka boro ki dissolving kam soko kiti magamente o dissolving kere kami ya chulu beru very painful piem we are po kare magu chero for demolition of kams chero ka goyo kam ti uri mo kere maki goyo ma jimmi ti ye ma dano ti ye dano ria em kiti ki jon wakere kema ne en kiti ki duogo wakere paju achuru chera achuru beru achuru chako tiyo tigi achuru chako kenne achuru tika kenne watim ka aratamo ko mi kema ti atamo lokum kwan ti apenye ni lo nyoro wanoro ba mene gi gum ma dit ki twin ma tot ko man ni kiri ka wono wanu tie ikam lo nyoro wa futi yelle me cholo wai gan kwan pian piti kwan mo mi nono mu beru tie ko mare mi Uganda pege ma pap ki teaching madul ma papat ma pejenge kum gamente gen gutim kwan wen ki bera cholo na chula lo nyoro wa yelle ki riemo le tiano ki gan kwan gi yelle gi cholo one product mo kenen wa kwano wa tiego wa tiu donc gamente o tiago lok me yapu yo ikien pin mo kene no kilone security road mo kene access road mo kene ko tiago yapu yo madon we ko konyu ku dano o kama gen gi beriye dano bete kero mitingu jemi magen gi puro mi kelo ne kama ki chariye imoje mo kene tin wa no yupo lam moje mo kene tin wa no yupo chu moje mo kene tin wa no yupo school Aeropol school mai kumalo mi Uganda NGOs utiyo matek mi yupo ne pien waro beru ki integrated schools kaminoni kuyu primary school kitiyo kikele kumgulu primary inone NGOs mo kene biru kero chingo yubo yirgi structures money gino time in most of the schools matie in urban setting wero daru beru kikero me kwan NGOs ne dul mapejengi kum gamente ti magen gutiyo wero tina chole bonyo international community ti magen gutiyo wero tina chole bonyo ke kwar beru jo achel magen guchwa ti kama leng kun jo wajene wamero kuch woro kitien gi mi chere lum me bako dogbot kony loke kony gonye wali tieno duki wapajo wamero kuch peitir kura choli were kare ma dano chako dugu piny gang ke chako tiyo tich ma megi moyo chere jolo ini yo ma wero ini donyo kitibi kumi nyono tongweno yob me mato put yob me duoko in ni paju ma megi ki kume under reunion ke uti meru ka chel ki dul ma papat
magien pe jenge kum gamente ka tiel bena ki gamente benu tiyo matek ilok me kwanyo bom mauno ke kerre kien pen under the mining program we are po kare ma wan wa bichero ila mogi ite god karwe yudano we gubin wa nyuto gi cinema en mandogo matut e kompero macho woro kere yek ikumalo mi Uganda ngat ma wati yu kere mirwa yudano uruone ma wan ti dok kanyuto cinema man wanu ni mauno tika gerut dikale kwero che wi bom mano pomot te mugoyla chono kero kwiji unego dano ki maduong magen guno bomi porogi dano wanne dano to so detonation neno magubero ga timo nene kwanyo bomba ki beruga kwanyo nene ukonyo wega achule ku chago dugu ki koi kingi ikumgi magen gi worro ka tiyutiji iyo mabe achuli ki gumma dit ki ripe magen gi ripe matie o i DNA gi o wego lutela mapapat midini gen gu ripe kama kakara chel chigu yobu dula chel makiluni actually religious leaders peace initiative tie in record ni wa bishop mukene gubero ka vuru ka chel kile tiano mano vuru i baspak gutia muka chel kile tiano ikema micho ochwingi medo irgikeru owego jomu kene gumo otamni abilwenyo matek weka bit ko pien ka dongo bishop chamu kwera vuru ka ngera ci aranga me kwanyo kuona owega da chulo lwenyo matek actually religious leaders peace initiative uti maduong lok mi riutal lok mi pisto kon ma pat ma ikire lok mi ni chao mi wich lok mi konyo rocho tibu ma megi pi ajiji ma ini wori iye lok mi kon ma ini dok kere chi chero wegi julle lok mi duoko dano ipachigi lok mi chero ka chopo kugo ma papat pien inge dok chien paju kugo do nywale iya chuli tutwale lok ngam neke watim lok mukene pikitiri ya chuli lok ngam lok ma pa furu bura cha lok ma swaran furu bura lok game madon mauna chuli gitiyu kede medwa furu bura cha ila mo ki ya gago donc man wego wan kwene ni kiti en duju makitiyo ni achuli ti kwene achuli futie ka ko ki arem madon e kongi arabero ka loyo project achiel mano miyo kony ki joma guno wanu odyat kumano mi Uganda dano alip magu wore chia magu no kony ki odyat la chu guno kony ki odyat madit guno kony ki apsi pian mo kene no tieno nguno apsi konyo gi meru keru itgi miyo itgi tien miyo itgi ching weho bet ki keru mi wot weho nen mabe miyo itgi gin wot wheelchair miyo itgu do la chu ki odyat madiru beru katimo operations madon kwanyo rachak ki kum dano kwanyo fragments ki kum dano nyik bom ki kum dano tim operation mukene mi yopo chogo mano do gombo tim operation mukene mi rocho wang vu wego chang tim operation mukene it mege madong nugu no peri od nyorogi mege gu worete kar malak marraja rida ya chule pe chilu badon agen gu bero ka koye ma chek pe yene gen gu koye nyual kamaraju worete on maraju mi burote tek kuno ki uni ki lani wati in
konye pe globally la choti yuti menu konye ero ni wano kwene konye ero ni wano ki board democratic governance facility ma inge yemi alibario kachel gamento kore kumgi ne gien gitie kamiyo konyo opposition ki loro office gi ki kelo koro madure kumgi inge kitemende ki yabu TGF ao ki Uganda Chiente maono BDF miyo ki Uganda uno chiente madit mada wagamente ki kumo chako kokni jemi mokaine dong piti katime pien chiente mano konyo meno uno aki bot DGF wajuri DGF uberikin do mi kony madon lo Uganda gino aki megi team you say do aki Uganda Gamento duenyo ikum Human Rights Commission, Left Right Center. Ma ukamoma wa UNHCR. Gocha onongo peho ichingamente. Tim daro alip ki alip gurwenyo tige. Team sectors mia ki alip ki loro dul madung ki loro pien kon mauno be ki nong ki bot dul magi dong penonge pien gu loro o wega chuli gu dok tiene ko mi para ko mi arem ko ma a chuli ko ma do pegi ngeyo ni diri o bi berutie kon maduong magamento beruga katikere kenying victims amiru wetune clearly kon egoli po bero ka rating victim pengo pien kitima ki designing kere kon enoni pe mio kon ki victims la bulle no savo biro ki poko gweno iri tika poko gweno kinga mo wa ote mo be pe ngome mo be pe tika ko ete varanda idi town iti mio diel iti mio pego kinga ma tika ko ete varanda kado tiano ramono tu diel kangere Owero pour projects pagamente magien gu katikere puti yo ko malmi Uganda bere daro magien gu bero kamako project enuni mi teach kere ubero daro ma pigu bero di twin patiole pian pigu bero kaneno let ma umegi wakilo megi wagen gu bero ka woriye owero kirika tim waneno level mi cham tila mal kirika tim wa winyo victims futika ko ni ukonywa en loke en ni pul programs pagamente po mi ukony ki victims unopino wanero victims in the town command kalanye kaleko jemi kakoro kachate district mi yinyo chente mi ko unopino wanero gi ti program mukene mu biro ma tiyo ki timeline like ICC ubiro where any no kon pa ICC no kon any no pero enoni de chake idwe mi ario inero ario mi July in 2002 makali bario kario de do ario mi dwe ma biro ka where any no kon pa ICC so in order pour pero ma chulu biro ka woriye o teme maraju mauno makali bario kario football rom Ikiro be jomo keno dugulu gopa. Bien we dombe wa gopa we only done into the system ki me in con gopa po bero no ko pa chole. Donka koni ana chierro ka loro dog mega uye wad man. Ni gamete wa mer ni kon ki vugi ni wa be lonye o dore ka we donge chakrio ki me ko nyango ki jo ene. Meru gino tika timekan. Tek winyen la dit logo tika bino tek mege gengu carré de street jomagu dugu chen ki lum ni wabe lo nyolo dogi nim la dit lo buru pe ka konyo wa chiki chaku gwello gi ka tor vomgio ke mi le gile tiana chete mo ma tiana meru pe ko mo wano tikere pe ko wa mario ma wano tikere era ye watamo ni joma gengu dugu ki lum ni gempe dano chalo wan Gamento kariki affirmative action. Affirmative action ne po konyo victims.
Pian ipiema ke ngat mo po berelum. Donc en Jimmy man duju mi wan ka watene ni we fo watenga. Wan machalo dul mapejenge kom gamente wano karti ki church ma watamo ni dugu mo i parliament we ho du chik i Uganda makiluni transitional justice policy enge gamento kwaro gulo dugu meggi guwajo ni gine no bero du ko pi Uganda we meru no ginno mabe ento gin chatigo miel i draft we watin TJ policy pe ka TJ Uganda kama chako neno component mi transitional justice policy wanero jibe mabejo kiken reparation, compensation, rehabilitation rocho ko padano ki rocho paju miyo bewa it an ki in mi doto gamente pe bal motile komwa eto policy ni tie policy yone pe donc era yelo be guideline madit mabeo konwa driving one minano kit mi okon ki victims eto dugu mege cha dujuno gidi kele parliament cha dujuno gidi ka wir kume it is not yet in the gazette piti chik madong Uganda do kate kere ni bando twero dong tik don kere tiku gak in draft form lega watieni TJ policy kom do being into play weki kiti kere wek wan bene mo wati yeni wabet ka waga ni wakero chingwa ichik matin Uganda tika tich kere bien ka yene nene kasese guwore te peko maduong ka ichere tesu imutukula ke wao dare bugi TJ policy nero peko madano wore ye beyond kare pa Museveni ma uno beno ke roj ko pa jo egoni be ki yup monument be ki yup nero min lega nero min po be ki mi kero mi kwan be ki roj lonyo iching dano we jimi dujo matin wan watiru dange pierre ni udu jima ka watika loriye chiwa wanyani kay yabo portar taj makoman mi yu in kero mi loriye matut eto mambe ne peche yo total mi katiki ideas in Uganda ero kado biro do mi kit mi tich kere ci dugu gin mo kenne gina dum let loy enopien itiyu day and night mi katiki gi momni ci tawoni kaw ciero ci be nyako jige eto lingo pul kar kay nen jimi mati very serious obiro ki kelu gi mo mi ruchuneo waro biro ki lokum balalo must go lo tela wokelo programme operation amoni but pay we you lokum balalo must go kiter lo mi transitional justice policy mabe donc tiet donc lokone o matut la woke wata ke bill mo kene the UPDF bill so every time you kelu gin mati sensitive Uganda kibido gi moma that will be attracting dano to keep sweeping discussions of when dog yeah. But also one machala actually position wati kwene actually agenda ti kwene neru pa actually ti kwene mauno watweru katikere wa ichot chi wa mogo ni neru wa ka petweru tij within this docket then we wa machala actually chen daru bero loko Nile Republic o kamo magamento tiar ka believing on actually no tagi bero poke ki ka ke mo kene ni we gi you country mo kene makilwo the Nile Republic Kauno can make pressure in Nile Republic. Unoti agenda pachuli mukere no waro twero pushing we hold on. Unoti you. Ento power brokers duo kare ya chuli. Ibi aluenya be en rabungi tekdo gamo chene timu gin mo kiken. Chuwego watin TJ policy kin jin mi mamet mati yeni duju achuli foot petwero tich kere. Wego lega watieni ke kal kwaro jinkume urot keep me teach we go make keru uriba chuli ukelwat religious leaders kongdong ti lega mo kere kongdong ti giko taki be lego pedom ki dure ye chawa waron tutwan kongdong ki chak leko lega maguru kom dano ki katti ki lo we neno betie
ma chuli wigi po pe pero ma ki woro ki ye a chuli wigi po pe dano muto dano mudero chan nino e be public holiday kagin de kamo kene oberi ya chuli public holiday mano nine e dano beri kumu doki twe wichonyo ki twe chingo mi po pe pero ma chuli wori ye ki dano ma gen go to teach religious leaders and political leaders. NGOs is China, America wo chuni kero gipe bien mi kongure NGO lo kiskele ticho lu tike duoro ping yini che be transport ma meeting things o pia chen don't wekan to doing it actually go no one can be dokone jaro lokum burki cho the men cho between 1987 to 1992 actually put ne no ne bi jone wole itin ero wati kano jana mete wa kongi pidi promo mente mukka lo eguni pro polgido mboto polgi ma gido cerro makai cerri o igange ino wa kero mineno chok di ripere ono mete wama churi wa richingwa we tiene mai watiga lanyune ka chulu kili tiene wa guti eta lweji kilo wirigi ka chu ka yeto lu wirigi ni tiente ero ni kauno wa gwo ya diri mano cerro ni supporting jo enini kauno ko noke adiga lokoman matutu pien kamadu oyeni don raj kerme limpe kerme tela pe kerme duan pe ya chuli eto ko be omete don lokama gika yeni wa mete ni wa doctrine wa bepe ka kon wa pe ni wan mono wana chuli kala gameti ni eyo chida be wa pe ni achula ye mono kaka mani ning mado waneno guri madon ma weko wano chung machala chuli ka waneno menu chi wamete kila penni chi dong warujo ka kwene ka wano kama waruji ye chi dong be wa penye la pen ma gikini chi dong watimu ngo awene wachego wono wot chi dong wan watwero dire era ka furu watamo ni wachake initiative mabe machalo rocho paje chi da ko miende gamente da ko birna ka konyowa it's going to be bad pia chuli achulu wajene la chambe duoko welo ne la lonyo be duoko welo ne emmo ni matiri ni watiyu uno kere pien keru wa emmo pu watu luongo jone bibire ka choke ma megwa ka choke pa achuli em ka gien giti ka choke gi gien pigi ye wanu ngole wa ingedi pien gi loko issues gi chi achulu ya bwangi lokilumi dok po be konyowa manu ngedano po be konyowa chayo dano po be konyowa chungma ine mero ni chungo kili ni po be konye pian achuli waje ni la gara ilki wadi watek kilwa atek in kera teko kirika tikere weng ateko ya mo biro baya para po erome por mi opo the trial rot mo kwe shinna ini arte lo ikum jong of the man table job out of the loom donc ken vedi what you look the wood of the loom what you got look ikum down wing mountain shan yeah truly yo magwang yo kila ni kem kita way ni kidwa ni ke rock kem you are Magudel Chan Mother. Now, where of the camarade, they would be entitled to reparations and empowerment under the transitional justice policy. Amir Jollo, Omegu, Caesar Public. Yeah, for uti we yeah, Tilde, okay. Yeah, okay. On duty. Ana foi total ana winho presentation para Fred
no better twal ara miro chako ne command ni chao me do chiro ara miro chako ne command ni the political attitude actually for the last more period day ene o what is situation ma command company the actual attitude by Uganda actually and I were what is situation makumeli kada wa team any for do chin I kita gitor kere kamente kita gidonyo kere actually kita attitude pa jomo donyo actually donyo kere en wachi jomo madong gitu odio mada kwanya mudugo don't creating an atmosphere of war ka ini analyzing mo bere ni kom lwenyi kom no ngoti lwenyi kom nga yo pa kongi pa mel gi mai wa kamo ni giti lwenyi kamente pole duju pero etik I kom civilian so gino mo ken ma wano o wajo kom du pajo pa gine gi kon magi mio boju mo dugu gi gine ni mi wano ni the political attitude actually Paul Locke. Petien logani chende pe or petien logani project pe new capacity for government pereko. The actual attitude kita creating kere Uganda in money actually donye permakit any. It's just the political attitude. So the mindset but dano kadong kar madong ti outside actually mati ka Roma effectively actually do very shallow gimo NGOs egimano gitio which out teach actually ni kako o Kampala very shallow ka military actually ko you be ko kongi briefing in jono be ko man jono be ni koroni ni so o any one tia yele mere bits and pieces in it. The central problem is ni attitude mati towards actually or project more can make actually it interest more to try to implement it pere. Donc many atmosphere of war and much actually obey more appear deki political ambition ne bene pere. Owero donye lokonia ge kon jomo duogi lume dan foti mo duong ilum ma jomo kene don kachari Central African Republic they just decided maybe the part of community makuno owero one ikarchani one the hopelessness pa dan ma actually ni owero jomo diaspora kanyeni ochako tuti ni actually there is no chan command meaning for how long owero atina chula chiel mo konyo wa ma miro mentioning ni ene tebere Paul wan jumo kene du jumo ngeu tebere mabe ni wan lu tebere mano entia kwani Oxford kanyeni ko drafting but wa amnesty bill mo tebere timo research look my amnesty because Paul Dana tamani look amnesty and is excusing violence ni kagini mi amnesty bun ngaro kono timo bal no initia ka kano ko ngat mon motimo bala kana ni tim kijaire but argument enoni obelo textual ni jo en ma uno wachi witero gi kod yo gitero gi jela ni man litino magi ma ga maga ma wan lo nyodo po pe wo pe belo gi kero me protecting gin government bene obelo pe gi kero me protecting gin so joni egini mir wano nen gi chalo victims ni government po protecting gin families po protecting gin so amnesty law any tika kare pien litino egini mir go dugang go chako ke kama go giroye ikar magi magogi owero amnesty law
o sponsoring i parliament o konyo mada lok madu patano gang. But as I said, political attitude food any style amnesty law tie amnesty commission kero inga gini ka ini chiro i office me amnesty commission eni latin mon mudu chen kono ngo gini oh Bakera Rio, Blanket Rio, signing Carthage Wood Gang. Capeco Menu, there is a center mon king going labor me ponyo teaching again. Center any dog commander you let did me teach. I center any bed or any of commander or Mayamuno Tilum, Chera Banyagini. So the kind of trauma mawano o tiekere actually maritin chan maritino no give families ginga gini. Amir wachi kania we actually hope ni gimo tiemo betime ikar eni. What you kaja don't know. And I'm actually beyond Kejo. Ni dongi Kejo. Kuno kamento timongo. Kuno kamento miro timongo. Kuno kamento miro timongo ni. Juma pudong Kejo look en kuno kamento miro timongo ngero timongo ni. Hunu medekere. I'm completely beyond look en kuno ni miro kamento timongo ni. Aram yeti suggestion na tienia. Traditional leaders mamegwa angeme ne peroti kingi jami organization duju tigi perori but gumara gindo ko lo megini odo e kamaleng o wero kare wa donyo me konyo gi me chubu pero eni tek bien ngomati time ikin traditional leaders in rudi igini gin pegitie lok me yobongo mo baleni giti lok kom gi ngata en petwer gi moni ngata en kono belini e ko padano ka in chako gudo integrity pa ngata moni ni instead of solving problem mana matieni. This is what we are facing gi rodi wani Johnny in tia yete kini wo kono ngar petwer kono ngar en kono benini kom lok ma mier gi bedi e penni gin en gi ngomo time mara ki correcting en pere ko ka ini chako e conflict resolution avira wajane botu ko be ma pedo be chal poindok ka nyini jami adek nyo dek ma kele lwen anyway kono dan bolo bom kono dan ngo gini ka ini kwani jem mangat mo miru ko kede o jem mangat miru ko kede en chalo cham gi basic things mo egini actually kine makele lwen ena ka ini chako yiro integrity pa ngato mo ni o wero rudi kano gin gi ramo jogo lok en me chana kin gi ken gini ko chinen ngo gi ko mo ber katime mo kel lok eni we go duk chen kom gi mo ma anena wachi dokti ko kina chana kina pier mo we pe ben gi gina ka chel pere la ko attitude mo me cha kin gini ena miro yobi religious leaders gi tiemere ready me konyo eneni but religious leaders giti ga konyo ko padano madikadiri ma indo ipe ma me konyo in me chiripolo kipene gan kwanti ma gi go yubo ma gi konyo dana joni ini pego be chiro kamo giti mer gi konyo mano mirgo gine ento kawa chako wajni pero en maritino wago dugi lum yo mapurgiti lum magiti duni o ben mer kono yobo kono ngogi inga gini pelare ana lego Dr. Caesar Chai the biggest problem ma wano tikere ena trauma facilities en mana waji pere ni pera waji ko mir kono ge ot mo kono nga mo ko
kade time yeme kade kwene ini trauma services in Uganda is very limited. Ma kano data collection moti magaromi chao kineni trauma resources are media actually. Ma traditional leaders, religious leaders, elite and mawati kineni trauma facilities meter actually. Whether Kero center kamo your community by community your karamon we must develop our own community trauma network, trauma healing network. Ma no mir wa tikere. Ana kiro mega kakanye ni do diro karawane ni go dokchen ni ngomo we ogin go pokeni. Ento gino mo pe marizamo solving a problem in kapurgiti China kingi. Religious leaders giti magaramo konyo gine but religious leaders mandate mo magitikere ma doctor ko to alpere giti with facilities megi metimogina they're set to do with spreading the gospel. Jamokeno magimino as a benefit. Jalagan kwan is part of that. Ma elite parliamentarians make look because kita MPs where it just boils down to the political attitude much appear dekmokarne. Ichiro or check kuya iti meaning 3/4 of Yomati parliament. Can be pay food gimo can be ramotimone kunu. Yeah. Sorry. Ara gyo kakany mera wachi. Anong kani koro ni gamere timno ni anda pay apoy. Ana poy de twal. Apoy de twal. And to look mawaroti a team any gina ngo magament and your team. Pijo moduko. Don't what 12 will kick off members of parliament then check my peer attack my shadow transitional justice madung o in parliament pingo peke mo wado karo pingo peke mo we ko be do chief ma mi kelobo pien ke nero kere ti lok ni ngo mil ki lok logati mil ki kwet gina ngo mo timne kadong miro kineni dano uribe kachiel ki kwa kija kidung log me reparation pera tek mada anywhere reparation ki ngo a chulo ku anywhere down chahada kwa mabe muli jimu pera tek mada mau no miro ki mok we security akero lo mo makwani chief fund mok bagaloni ICC trust fund for victims to start it's to start delivering reparations. You don't get a rural gamma bene chat ni tiene mi reparation ba win you no kakimi jeme mogu ni na waya kimi barania kadong ikum shilling kikomeni it's 800 pounds per person. You don't pay Uganda shillings, no D. Any kemi enuni. Don't buy kai my children why the enuni lam. Peramuti or quarter down. So kid bit coin take a lamb. She wear up a long quarter down. Okay. America been what mego. Kilomego. Where Congo gam look again. Kada kamero du sien bot pray bot ngomo kwe well mino kada we newt chel money ma yoro eno ani chel le no ni what reality chidom ka bino bot mego kakare ana poe dano wing magatiga winyi wa tar paluo ki kaneno wa Kiwan jungwa wati tar paluo. Well, when you look pa
ruột cái lộc và là tiền là chi ya mau lộc vậy nè lộc pagamente ko bot gamente do ko ke kadi ber wa lok ma rom mene gamente ni uchuwi ko ma chulo kon wa pe ne no ba pe ngeyo katwere gin ma be ma chuli ti gumia gutin kifelo tina rio ni ku katika maleng ni wa konye ken wa kape an kape in chi anga ti dong gin ma rach ma chuli ti ki tam gi kombedi ena ya chuli o wengo do mu dugu shotgun dugu la dogario Cielo kan cielo bueno, cielo kan cielo jubi, cielo kan cielo bueno. Ma kon gipe kaka chulo dok pin. Bebe no gi dok tuar beru gi gang. Kita ana nena kere ma cielo mego. Tien ka chulo no ti kaka ki ko ma dano yang luora chulo. No mi era chulo chung ki tien ki I kolo tien wani. Dong wa deg lo atata. Dong po mi ngato rupwa. Wek wan ko ngoti kira watu ya kere. Mire chik pacho. Kari wa ruori ma yang chion ruori no achuli waro ruot ki. Ruori bena waro kakagi. Ruot ma ke wir ki mo. Achuli luoro dog gi winyo. Dog ruot ma pero mo lok kom ruot la wore. Man kom ber jumu kani yer war ruot mo gere ngeni eni ruot ki wir wone ki mo. En bene ruot ki yer ni oni per ruot jomo kene yer ni en per ruot ci in ko ira ngama in certa waje oni per ruot ruori ke ken po ti kingi ma pegi rombe ndong tele ki konyo wa a churi yang wa ruot to twal ruori wa en dok be no ki chung pe ka ki kin ma pierte en ya lembelu tina chuli wen kari wa mon kari wa cho wek beru mo lo dogario me yeto ngarni mo ne ma karni o tel benen kino na la tin mo way ki ket ngar mo ne ka balo ket pin en ni di wa yo chwale kati uno e ki wora ti do gole u kenyo we gin mo chwali ye peti kati mane nen pe ko krati ga di wa kene ko me do mo adi ma chulti pe ko ma ti ko ki konyo wa wene bene pepe bi konyo wa man wa lo bakali lo bakarani ci wa logo mere bi lo gerpe ge gon wara lo be entar wa luur wa logo ento ngato bi chunga kat wo ka konyo lo mo war logo di bene pakal ko wa logo lo ti wa lego lo ti ma ko dugulu ba kongi kita ruor wajoni kita sija wajoni pigi yinni ot mo lo ti ma yang lo ti no kar wa chane do mo keno kwano iteyat ci goberu engineer goberu doctors goberu jem ma pat lo ti ma pat no ku cha kwan kiteyat ci ka mo ka no senta mo ka mo ki luo ki kele lo ti no ki lo ke gi ma pe ko ti ko ki jiyo chwingi kilo nyori ge be kati nyo wari ge atikila bola chiel ma ana tik kitgum ma tuo jonyo dong ti ko mon ki chuo ma pola dada chigi luo ka chuo ka simina wo be ta bira chiel ngo mier ki timbo jo ma tiki tuo ko mbedi en pien jum kan tiki luor ki le wi pero mo kate kamaleng kari gi mo ti kari na pe kati ento wa bere ka choke mo watini ngom mier wa tim ki joma gi tiki tuo jonyo wa ku be bere go ngene gien dana tuo ni pepa ngar chiel keken chi wa cha be pin wa cha luo ka choke kay ngene tiki tuo gi pimido tiki tuo pe be kliwi bim wa cha luo en wa cha tuo cha le koncha we lo tuo jojo wengo be ma wi ge te jomo kene ko watin piano kwanyo luor en metuoni yo kon chat mo tuga ma nyer ke te pua no an ka an dano do
war temu bene me konyogi ngat ma ngiri tiki tu me winyi tir bura wan mon cho kilak mai mon no rego ma kon utiyo yen wo cer kan la tu enni cero puyo ore wen wal wo bong no wen wati mo jeme wen jomo ken ti watin pe kon ma wan ken wo yiwa mi la bon chente ka pud wana tuli wo kok ni chente yu kon wa tuta woni gin ma kom be do kat kam len ka pa chuli ni wa temu ma konyo walo ti ma miero magi miero kwan ento yo pe donc ke chao ni ki tim gamente en pegamente pa chuli ben pe obi konya chuli donc gamente wenga chili wenga yangi bir ki nya chuli pian no kuluru ento kombe mon a chuli wen cho chuli won do mon chala wan ro wan ke chilo ka tek ba ci ana poetu twal ngoma wonu tiga lokne tarba luka ngata irti winyo nyo kerti kilo tela wani purwa kok bena dai kom do tela wa ye abi wa ko chumpe wa chika ke teri ko chip money lokpi luake chumpe luake bene man ko ber yeb be teri lokme tela en ci ero wati monini ci lok duong to twal we ko agi kakany ka do no ngati gwa ko ni gam ana po de twal bego da ngemi lo di ro ku win ko ni ange ro di ku win ko ni miero gun gwa ko malo yeah Lady Grace abiro bore apoyo amar particular achiel mer ke kemba ene yene pero mane matima dito twale ye tela ken tela ye pere tela pomwe dogam tela pere gen matika yelo down tela ki kete gwa ko ga kete go penga tela peji no ponyang keta ke ko kede ngoma miyo time me konye ke ngo keta ke bedu kede so anen wa je tela ye pero ma dir yeah Pasca la pasca pere okay oh arba all right okay man mira big buri Lady Grace pen teacher ma ma role twalo hang ke rom playing et pen Parom playing pian pa gana the band pere and the parom playing maybe we can do it next time. Okay. Pere. It's in public domain now. Yeah. And use it, you know, if you feel that way, that's fine. Yeah. Okay. Rod. Yes. Apoyo. Kitiki wajane ki be playing ni anamu keneni. Ni ano eni abe weko dano ginge yu pingo video eno ni wano timo. Yeah. Pierre tek tutwal. Uye weka lokama giki. Lokama giki ena ye lachan titkere yot mada. Titkere yot ma pidak be mieta ne yope ke tikere. Peko ma wana chuli wa tikere enmo. Pien gamente kate kigi moe ken. Wano jola. La bon penyu. Kado cherdo balle chidong wachako kok la chien. Machalo dana watigi tuero ma roma. Kono yun la chan yun la lonyo. Pierre tek ni nge pingo gimoni tika bino. Tien kony eno ni ngo. Atika wacho man machunya chwe. Pien pajo kanyi kibedo ka ye mi structure mi NRM. Kay neno kitiyo kede kili tien wa lik madong konye bepe. Tit mi charo mi la wich. Chika entela ne ya chulu bi bedu kumenu. Tifura doki lok mamego wajo. Ni tela pe ya chuli. A chuli kongu ye ni tela po bedu pa dano duchu. A chulu cha ngolo kote ma romogi
kote mo kene kitiga ngolo ne ti oversize no watiga ngwere mi timo gin mabe pe watim walokte wadugu kaga macha duchu no kitino ka nyerwa mano kitino ka chaiwa en kit nieno mone la diep mono wakeni kit council ma ya chwere go tich kere ngo chok mi vuko ni pim onyi nyime ni la diet watiego ticho ingede ke kapier dek dugi o wene ne tijuti mabe madano pu yabo wa iya chen no dong be wano demonstrating ni watigi kero ke rieko mitiyo meno achulu dok chene gangkwan chulu dok gangkwan achulu dok ka kwano gin ma konyogi achulu chet ka kwan agriculture achulu chet ka kwano medicine achulu chet ka kwano oil and gas achulu chet ka kwano land and survey achulu chet ka kwano courses ma ka gien go karo gudugo woko chigi kela loga ikin piny ichana tineno ng'at moge ken mero ni rin chet ka timo lo kado tiego degree ne ma chel tap o yabo lo fam no dong no tiego dong kwo pe bieno sectors mano be wano be tegi ye chalo medicine wono bedo ka winyu koko mo bedo tie gulu university matio botwa pe watwero raising le tieno michero ka timo medicine late and yet well chul tika chero la man la huwa bedo surprise ni wek ini team nursing ibi chulu pa semester chente makaro millionario and megini actually no dong be roma patam pian tietam sadek tika ngayo no nyoro chimine wen tika dugu tek chincha biet bele tieno dori gangkwan piyot to twal kilo nyoro mi chwalo le tiene gangkwan pian jimi chente pe ching dano chiro ba mero konywa en machala chuli kong nong wa yeo ni dong wati marach o ngaye wao wadok chien wek watieko guna fresh watieko guna fute roba furu mini wakero kiriako enoni dano repair ruru repair lutera mite dini gu repair piene chani dini ki ken tiga keta chuli madong konye pepe. I am sorry to say this tikori dini mono donyi ya chuli ma gien gi biru gangi gi wajore gien gi ngeu gangi loyo inno kagi chako piyo dano ki gang kagi chako lok gopa tutwale ka toti me tutwale ka tuo mone tika yelo dano chigi miro ni wayo ena yiki ngini ena yo kedo tuo enoni ya yeo nego dano dina yetimo kagi bolo dano ne ki pero yati dikal chidonge chako wuot ki kweri ka tongu gi moy kenna dongu no ingeye gi weko dano ki mone wana cha wana watika battling ki families maroma biro ma pigi loko wa kingi pian dino kero kingio nigi no yat kono ngayo kilo iti family eni kero gi ka chele loko kwe mokene no da odonyo so pero mone manien ma churi tika yuayo ne pilo kum dini ni achuri ko mak break ba achuri ko mak break kom pian jimene tie ka dugu gin maracho gina tiel nyo jima rio ma nego bi lobo tieko ena ye dini ki lok mi yorokum ichane ka ngat mo wajo ni tiet diel en moni ma gikini ena ye cham kansa ibino dano wen tiga choko ko tiet diel leno ni ichane ka ngat mo katini pi moni eni ka yini maro chi tuo mai kumi wen chango ibineno dano wen cheriye owego gimi mugo ma likti metotwale Africa kan ni oli rice oli water dano fane dano cheriye ingeye wego wa maraj ero mone mabot wa en madong tika keto gangoni dini enoni tokong mira choka ba lutela ko yabe ye wangi ba ke ko kapika ilo enoni ba pian man litien wa wana be wa chung kwetgi man pachi wa wana be wa chung iye wek pachi ne digo nen deru ana poe wono tutwan yeah poe lo ki rot Lady Grace ko ket wadong comments for viewers ba
Si de que kwana yan ba? Kanen kung kano gi. Lo mo to in chue to twal ni wana chuli chan wani ni tum awene. Ete penmere. Patrick me was so sad. Devo yo meni lo diro waga ken chutum. Lo mo dwaro eni lo mo dwaro eni finya chue pien wana chue wana Awene samone tuma wene. Awene chan mo tuma wene kitma aneno kere chue nen matek yo bichel na machel ya yo kwano gin panyir tekwa prayer prayer religion dini umiro giti matek ilo bachure pedino ata ni end of the look medini yes develop en udirwa poj medit botu pero pa wana chuli ena ye gamente atirane lo tieno achuli mati gamente Reverend Father yeah okay lo mo duaro en culture really do ping lam do ping lam hola lama deda okay do ping lama deda Ruri poke pingon Ruri madong nyin dong tia rubudong lep mono gi lep gina ba yep nyin new one umiro pegi merguti matek actually onem yo achiel yo ario petiu one wachwako manyan ni nantar ti no kacho ni manyan ni okay yes we want to see teach rububa it was it Fred yes economic land belongs to actually given to God as long as you are actually that land belongs to you, to your blood. Ngom is ours. Dano matie laya ngom gipere matwal ka icharo ngom omiero achola ye nentaro no tikigen wa miero tiapone. Yeah, but not today will. Yeah. Okay, pues look for Politics is failing. Miri mechente tie la mal. Lumu mede kun wajoni religion. CRE teach medini umiro gitie teach anyim merkite teach anyim. I think that is normal in Martino Gachoyene. Lumu medical wajoni ario ni mudong ni omiero ginen cái nhạc gì là mà chơi hoài vậy? Jar wani government pa Museveni eni
loyogamente mukene ma aneno. Ene ma gikenen. Ma gikine waini politically pingo balalu anon dano mape wangeyo ikwe pachuli woro kidian ikwo pachuli woro kidian ya chuli street. I think anything a lot of kumbalalu magitika dore street pachuli kidian. Moderator. Yes, done. Nabi moderator, ana mera na lok achel mi chwe twin ba. Tie pat mo mete kwaro ya chuli mawajini. La tiem nyako ka kinywalo paju. Don kaka arne romo chi chere rock. Ka u chere ching la cho enuni nyomo en. Ka tek to mayo la tiem mapiki nyomo en. Liel enuni be kinyom. Actually ikitgi ka kibi nyomo nyari ini miyo assessment. Ma wajini kil jimi ma kuman. En kit enuni actually miyo iliel. Ka inen nyaru to ma uno pino kinyomo. Actually rinyo bine kogo. Kun wajini ya winyu kilit pato ni nyara kuono ruenyo. Da bino borini imi irawega doga ikpaju. Ti in chwa dago nyodo paju pachwa dago. Ka uno doga ieni lega ni man no dong megwa ya kirka berini pi watia goti lokume. Ye wek wano iri. Ti family panyago gi wajuni balpe wa iru ento la kien na mero ki nyom dong assessment en mi nyom assessment mi nyom pegeo nyomi ya pegeo iri ya choli ti ko rigin mo ti ka temema inoni la tien nyako buto ipajo kama no funno pino ki nyomo lielo be lanye mal immi kene kokki pigwe wichere konko en na chuno no ekwe kado nguru ye lok minyom tiki iko la tien enoni nero maki moko minyom ena ye le mero ki kelu pajo panyako gi loketum ki woko eri chani kit mo achulu kelu ma kuri kit eni nem chalo mero nero mo wa loko uno ye matut pien requirements minyom mo lien tinyiga bichi ken tiyo nyon choro pamaro tie limpet pamaro onyon choro diela chel limpet dia chel tie ye akumu madiani dia beach tie ye diga dek kadong tide ye dong obalti mo matiri makimiyo ki committee eri chawa ni ka yini na assessment madano choyo nugi choyo kip chugi chente mo minyomo liel so lok mi culture pa chuli nem talo mir wa dogo kong chene ye kong ki ngi matut we en elements e goni ki chap donyi ye antina aka iko ngarachiel la tien yako mutoy kare milie e minywal we go le tien ruda rio ero lielo rio cha biera rio wo pien fut ki mer ni pajo ko nyom pajo charu ngom paka gu nyomo la wo maja tin non ki iko eno ni no pikiet pacholi meru kit pa mata yetimo kumeno achuli ki irio nyom tum la chen atamo ni akel lok man chalo concern kan chini wabi doge ye to bi konya chuli be ka ba yo bo wek wa lo ye pien mono no lo mu ka da yeah atame kel lo ma be ana poya yeah me lo ka yo wek wa lo ye Tatang ko no getiak program ene. Yeah, I'm in Kelo again. Kelo, I'm in car. Kilo Grace on my law program. Okay, be. Okay.